Kopi kasihan datara paiso buhan kasizam kapo de menom buhan kasizam daiti sebagai saiba itih magigintong tutu pengetahuan nga nai kot kinumu do pembohog dukungan na tong kulit pisau itih daiti bikuang do pipiota daw riti oy kod ginumu riti tombohog au so insan kok kita riti dasam sembuhan riti nagi duwa tau tadaw kita kusiho riti do noy kod nagi numu do santuhud sumako do lotilik iti na parating sebab do minda dasam no po hai di kat riti ditihom ai sa hai to kita kurang bohol santuhud mengeriti nga kotingkon no po asam di songkoni apa ku dai mina nagadaw to udi mandidikot no di ngawi tong bohol tong kulit pisau kiba di obang kuminobos obang Facebook do pokoknya ko wallet itika deha na iso yo kumazon tinaw daw nga itino pa nga tong kulit pisau di mamilumun na pa nga magkuno zeho do hagit ka so ko wallet nga so di akong ko export so kang ko gya wallet may di kiba di video ko nakakay binaboso do awasi datiti no kiba di tuhon di kay hodo menodo da lumun magido kuhodo sarang bulung walit kamay dinya misuway dati kadiha nga tawdig ya akon ko export juga ko mo do tambohog tinga nihan kuno piso nga mantari tanini so iti na nga bitong kulipisaw diti imamilumun de damin dagay taon tungo padan matapot no mamaguno siya do tanak teka hagit do mamilumun tadi itih na dati itih ang tawrig yan nunggo diyo hosokon de teko nunggo diyo isonon da tomhog diti do modop nga dong suab na pa nga moy na nga bisi ho sakoh diyo dahil puno lo tilikom kadang kami di moy nagis sumako deh tap dah hamin ko Esther ya si Esther berarti gazo na di hamizi blessing dia tahun na di tahun na umulaw sumang dia patau na umul German Shepherd ku bodyguard hamin Amazon na mangin tuangis siya diti iba di manunuhong nagay diha magawit do tikit swab magawit diha mabus moy pagagawasan ba o kon pagawasan nga awiton hiya mamanaw hiya moy sumabupot tay katumay ba udabus dadi ay sorry do Amazon do tay day damin da because I was at sumabupot tumay day damin. Esther, what are you doing? What are you doing? Esther, Google. Riho na i kamozon do jaga dah amin nagay bo. Jaga dah amin nagay tu. Aunihan sosong yan kibate manakaw kay kasumuang ni damin galing nga si Sandy. Ang kana. Akon kono po do unganan do gompison teko pet kamay di tapi tino pa nga ginampi ko do dumadi do jaga dagay no mamanaw no pasikoy idabus ingan manuhong dagay di ang pabusan ti dong tuvong
dong tubong po buson no iti damin mamajaga ba iti ingkana bagya ko ni auto ko nehan kiba naman nanakaw gumo na gimana nanakaw din ho dabus kiba di jaga lagay ikusay di minamohi na basikol awin ako sa minggo natagak no nga novit iha humina buis minay tamuhi do kovang tuminay ko nga vi natagak na napanakaw no o gumo na gideti man nakaw do motorcycle o gumo ya awya katama semua ni damin to kiwado taso takaso gay may gaditi German Shepherd nih tino kamo no German Shepherd dahil da Amerika na pati nga ada do di zone di do pulis do taso si Daniel ba ya zihat na i mega kay manunuhong nagkaya di damin do ano na po gardening kapain ko mi sanya na po sekian mamanaw nga siho nga wikiba do duwo manunuhong nagkaya di am sanghun nagikusay jaga di ada tahu tuhun siho dia majaga da hamin do bisop do sangyan do mamanaw bisop di nga di ngawi pengizon siya kay para guide ho dia kon kono po hominan do bisa beli tinggal di mana gitu tuh nu pengison deti buti hobi pokok sosengyan di kedo mana bugia kan nih anang anjor iti husap ku dia sungawi kita kok dati husap do idamping do kopisan ku diti tu na pada kita kok di anangan ko di dati nah suap sepo minikotom kita kuki bariti ya punti baiti tahu isay minanak iti pinatak deho ibarati do tahu isay minagawit nga apaon baiti na jantung pisang kado do malazu poto bagya ananganjo diti tahu isay minanak iti tu kawihiyo na pagluti husap-husap nah tuminay ko ngawi jantung pisang na ba ha ko dati patako kuma ang sakon iti pasupan no do tonsi manok tay katuhang manok nga to kay tuminay ko ngawi opoto nga tiya isa ka na nga na bisabiti tunundu do ano kagya jantong pisang tunundu do punti dai kibabog ya siyo tabinay umoyeng no dio bisa britiaw di ahiban ko agongan iti ano kagya nga nakadazam to quality do tunundu do punti jantong pisang kamay di bo ako padut yan depuan nah takon kumadi ha udah depan kumadubo na bisa na minubo idati tanak lagay jaga lagay do kusay ay tidati namin ay pagano diha pangikan ng tabi kong gabi tabi pibupasan pumasaw yabi ko bang lagay yung tamay mo na manukong lubisok dahil Facebook iti ingkan bagya toko you can bring back sometimes you have to just let them play na okay can bring back swab seputar daw ribahin no do minosik blessing go home na go home let's go home come blessing let's go home go home let's go home blessing okay na yeah bring them home na bring them home ako po minadasam ni bay no Mang yung humisaw ta daw iti. Awasi ako susuwa da iti. Ya kanang luputan tok-tok di kyo.
kada ko kukubay to binay ko ngawi. Sabi ko ano pod minute to video ko di bay no. Tabi basa ng balakat to sima do tama to ko surga. Yang pai so vi dia sungawi. Itu tu manudog ko dari Facebook. Ikaw tutu na bishop nagi so vi tun Christian di som pamagunan tamay mo sa sumambayang dia zu. Iso na pugyang na. Swab so pomposik lo nizo pukul 3 pukul 4 dong swab. Kotob kapat kotob katahu. Daiti so na sumambayang dito. Pimanan ko do. It's very important to pray. Prayer is the lifeline and the heartbeat of worship kamay mauso ibano kon kano po do mambasa sa Bible mga so Tuhan nga sumambayang so nagidituhon ito ko tinaw to ko na kadasan pamagunan ito ko pamalintan ito ko ano nga itada di dahil papananghod tapos pagun ipihawanan pisangadan nga diti ansa di bishop do kibada do pibabasan nga let there be peace and no war, but I cannot say anything because this is what gonna happen. Pisangadan na magisubay-subay bangsa iti na kamason no ulway no pamagunan iti do o wiano no pasan nga may the end. These are the early signs of the end time that is going to happen. Wars, rumors of wars. We suffer a lot. Ang tinawag ya kaladya do lugon tagazo. Ingabi manak do pamusapan ni tangalak ay so di do pibasan amiho na kumuzon do sangod do doy pisangadan doy itawan patay ko doy tanah iti. The enemy is actually the devils, the spirit, demonic spirits who come to destroy, to steal and to annihilate human being. Inakaladya na satan na may di tambi po ditang lahat sumuang na po datuhunom ina di o howling awi maguhowling awi tun mapamatay manangod ibari tun di aw opiuman they ka aw kalati they don't realize that actually is the demons who is walking through men to become evil. God is good. God never intended for us to be bad, and be at war with each other. Magisasangod, magipapatay, magibabangkay. At pimanan ko, that is not God's plan. But it is the demons, the spirit, the evil spirit that is behind religion, races, and even politics. They shouldn't be, fighting inwards. It's not good for the nations. Awya basi muntok do kabuuan na pamagunan ng tuntinaw ngapi. Nung magibabantah, magihavan, magiimang, magisasangod. Yun ang kamazon ni Tuhan Jesus Christus dito. May ginabatiso. We should love in respect to their race and religion each other, and if possible make a peace with everybody. Make peace with everybody. As a child of God, as a Christian, I believe in peace. There should be a peaceful solution, and we should defend the truth. That's how it should be. Kanito binay ko ngabi pangada iti so binalay ko diti gakana wawasan ko takudi di Facebook diti dabay no hansan so do ang amasi ko ngabi day no kadahibay do tumay mo do paimpanto do kutumbasan do ko
pantod o kansanan o mapoy mi bah toko kopisodo manoizuk paing kuo dumadi do songhong tutumanud makikiya di Tuhan Yesus Kristus maza di bos daw pain hidang paing idogubang na toko o book do basaon o kono po book the Bible nga baino na pa di kibari the Bible do punganan the tablets bulino download nga via Bible the Kadazan. You can download the Kadazan Bible, English Bible in your phone through Google's. Nowadays we call it Bible tablets, and it is not new actually. What is a form of a Bible when it was first given, or the book or the word of God was first given to man? Remember Moses at the mountain, God gave the so-called 10 Commandments. O podpuno pinanak di Moses dahil nuhu di mino po nga pinasuat dahil vatu teko tables of tablets. So the Bible, the first Bible is actually written in the stone tablets that created by God. So the 10 Commandment was written in a tablet of stone, not books. Podpuno do kiningan ni pinasuat do Tuhan dahil watu di pinatako mina di Moses. We call it stone tablets. Kivagya di punganan the tablets phone kamay di Samsung tablets kadi bago do bahay no bulit ako download aming kaso na dito so bahay na may gita Bible ko. I have a Samsung tablets where I download the Bible and I can read the Bible, the Word of God from Samsung tablets. So Bible na po do kumayso nga ako ni ka book to binay ko nga vi. The first ever Bible is not written in a book, it is written in a stone, in the tablets, and was given to Moses in Mount Sinai. Pinatako ma di Moses si Bible ay vatu, pinaswat ay vatu, pahumis. Pawito na di Moses yapod panu di. So, iwato ni mo boss do. You cannot use that technology, these tablets kadiho. You must use the book as the Bible. Anda harus gunakan buku sebagai Alkitab. Jadi Alkitab tidak boleh di dalam tablet ya, iPhone dan sebagainya. But without your realization, Moses is the first person who used tablets of stone, and God wrote the 10 Commandments or His commandment in the tablets of stone. Pinasuat gay apod panu day watu di. Amigitay na di Moses eh. Ino Bible di Moses. Bible na po di Moses nga ako naka book mati book di kalatasa. Na Bible na po di Moses nga watu. Pinasuat na kinengan, lahongon na kinengan. The hands of God by fire. He wrote the 10 Commandments in the stone. We call it tablet stone, and was given to Moses. That was the first Bible which I know. Okay, enough of it. God bless you. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Serve the Lord with all your heart. Love the Lord with all your heart, soul, mind. Ginawa no Tuhan kinengan no miyampay di so biyabi ginawon no sunduvan no gonot nga bi dahil kaduduvan no ginawa no Tuhon sungkad amin Yesu miyaga diaw sondi. Love thy neighbors as you love yourself. That is the greatest commandment of all. Bishop Jose Laudin from Maysot. Mantadago umadi Yesu tabi bibabasan. Amen.